muthenya wa keri kirumaniririo President akoretwo agituikania gicigo gia gatagati ka bururi akiruguria tabarira cia uthii wa nambere. Auma Nyandarua umuthi atinda Kirinyaga akimurika tabarira itiganite cia uthii wa nambere makiria ruhonge-ini rwa urimi agikinyia na ripoti kuri arimi a mucere. Na hiyo mchele ambaye Kenya National Trading Corporation itakuwa inanunua, tumesema bei ya mkulima ambaye mkulima atakuwa analipwa, na nataka tusikizane, bei ya padi iwe shilingi 85 shillings per kilo. President oho akiranira gukiria ikiro cia barabara cia kaunti iyo ya Kirinyaga gugikinyiria mweri-ini wa kana mwaka uyu niguo arimi mahote kumiria maciaro ma migunda. Na sasa niko na waziri mchapakazi, hata unaona amekuja amevaa gambuti zake ndio aingie shambani kule. Ni mkulima na tumekubaliana na yeye baada ya mwaka mmoja tutarudi hapa tuone ile kazi ambayo ametekeleza. Ari guku President athaitha aikari mamunyite baru mihango-ini ya gukinyaniria mendekithia ma riboti ya BBI, akiuga nio kihonia kia njatukano cia mahinda kwa mahinda cia bururi na kuga ndari uteti akungitie kuo. Mimi sihami Kenya, Raila hami Kenya. Sasa haja ya kupigana kila miaka mitano ni ya nini? Tika kualia. Tuwekea kualia tutole bara hali. Ruto gire tutiaririe na tukigena nayo. Oyo nake tugiaria nake ahorerere. Ada magi ka hora uti na haraka tutiguite. Kuo amwere athuri na atumia ya mamutongoragia guku matego tira makinyigirira ni ndikoragwo na uru nao. Areke atire wira wakwa neterera macio mao ma ruciu. Origi President ni alirikanitie atongoria gwithema kuiya mbeca cia muingi, akiuria bunge cia kaunti kurumirira muhano wa bunge ya Kiambu iria irahagurire Ferdinand Waititu ya mwikuwira ungumania na wathani muru. Wewe ukienda kufanya mambo hayo ushikwe, usianze kusema andu a Kirinyaga riu nikuhurirwo na wewe ukiana waigana andu a Kirinyaga kana waiga wiki. Lewa turacaria we niwe waire kana ugucokia ni gutahika irio icio no cokie ni huko-ini andu. Sijui hapa kama ma MCA wako area huko muwe chonjo kuwa chonjo. Naona yale yanafanyika kwingine huko na huko. Muwe chonjo kulinda mali ya Wakenya. Andu menanyerere ni mehuge mugutengerio taki ana wa CDF wehuge cini indo cia muingi agekinyire ene ananete handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Kuna jambo moja waliomba jana, ukiwa